Kolong kumi longgupa kikun samla shinrang bat kente bat pi kikina bayid baro ha utrai Jesu Christ. Nadushi beje ngilayait hagasni bagi kun samla jangi kila persyang ban pensnauto yangi kila yaleshtom ban puson jiliu yaga jingsha shitom jomu badngi baro nilayo i hakama jongi hakano kador ujisu ula shashitom nakabenda jongi badngilas mudur hakano kador kishipai romen kila sembat iawu badngilayo i kumno u Simon ula koloi banyarap bad kumno enda ula yai rengka badu Jesu u Simon ula yomad ya kajingid haga bastang shimkwa banyarap la pinbor yawu banyarap hienda de kopor ban penyaklad yawu shimkwa satya ban petna u Jesu kabba ula yai rengka badu Jesu ulas tangban yomad ia kajingid ulas tangban yoi uno ude ujisu haka chingim chob ngila yoi ia ka Veronica kala wanai ia ujisu kala wan banyad ia ke kemajo ke kemajo ujisu kala bit dagi snam dagi jingja clear ke kemajung Jesu ke yang naga benda ke donu jongi vai pai vai kalabit da kasnam kalabit da ka jingtingit kalabit da bon kie baro jonga kinja parteng nilai oi ia ka kemiju bakam shim lala ban pediang setia ia ka jingshi tom jongukun waglara bakam don badka yaka dimpana kala don ka dimpana haka jingim mensiam jonga badkala yai senran iau kun jonga badkala mensiam iau kun ngilayo i yaki ramba lindo badki nombut uramba ulakad yaka jain haka kitab Leviticus kabashipo Henry ka pinumde ban kad yaka jain lada pikad yaka jain pelaya ka jingkad yaka jain jongu ramba lindo kalong ka jingkut yaki lindo jonga jutang barem bad lamba u Jesu kalastang yaka jinglong lindo bamjukut ha ka dur ka dar jongu Melkisedek kohimen ko para yaka sni jonga jingsha shitom jongu Jesu Christ kalanga sni jonga jimpen biang baka jimpen demai yaka ain kaba ubulay ula ay habu Moses u Jesu ula pendemai natong shadong yaka jingya de jongi badu Jesu ula pelong yangi baro kikun jongu hakene kasngi ngidon bun kie baroban puson manusnem ngi puson manusnem ngi ay de kalendi dimbana manusnem ngi shajingi manusnem ngi duai henre ka jing sausi kalong omjudon ka jingkala habun ngut waklada ngi ay de kalendi dimbana Wadladangi pusan jiliyo yaka jingsha shitam jongu Chris balemo ngimpat don ka jingkala ha ka jingim ka jongi kohimen ko para ngako ban yalam ye pi minda kasni kawai ka jingi kai kabalese bonna pedeng jompi pi pims ngotan na ban snap hak kabayade bat ka jingsha shitam jongu Jesus Christ Hakabayade bat ka jingyap jongu Jesus Christ Hakabayade bat ka jingmi pa jongu Christ ngakwa ban kana kindiat bat pi
Kohimen ko para. Ngilapuson naka kitab Isaya nung yatulupa. Siapang usyakri ubashashitom. Haka kitab Jongu Isaya nung yatulupa. Ngiyakendo sautiliki jingrawai. Siapang usyakri ubashashitom. Badminda kasngi niyasngo siapang utawu syakri ubadan ka jingkit kalo jango bakak tinu beleka ang la bensyat halor jango ya ka jingsha shitam ka bensyat halor jango ya ki jingmong bad nagabenta ki bala sakama nagabenta ki pok jangi ula shashitam kabayade bad kaneka jingjia ngilaban puson ko himmen ko para de nagabenda ki pop jonga ba jompi ujisu la shashitam halor ka dempana ka jing shashitam jong jisu kris kalastang nakper getsemani bad kalakut habulum calvary don kiba ong Yenda la beno yau Adam bakayim na per idan ula siyang hawulum olib. Badu Jisu ula siyang hawulum olib. Badu la duay halarulum olib. Ula pinyo yakabor ula penkuid yangi baro nakata ka pop balabik da ka bod da ka jingle pala jango Adam. Ujisu ula duwai ula pisa jingmut badudang penkuit yangi na uta uju ulum olive daka baduai naga benta ki pop jangi habang ipai syaka shiti jangu Paulus bakui syarom iwe kat perangi pule kume kajimbitar sla ubele kalapau na beneng persya ya kamensi yang bamhok bad ka jinkendriang jongki beriu kibakang la dia ka hok da ka jink siniu jongki ko himman ko para hangni lada pisnap kadang kawe ka ketin kaba penken ditiangi jimbitar sla kawe ka jinglong jongo bele kalong ulang uba bitar sla wrath of God jimbitar sla ubale ubitar sla bale ubale ubitar sla namar ki jingle bamhok jongi kun jongo namar ki jingle sniu jongi kun jongo ubale ubitar sla wrath of God lada pipai biang syaka syuti jongo Paulus sa Kolose lai sanin sanang yoyi biang yakane kaju ka kendin kaba utray ukren lemba u Paulus bakoy to penyabdu yakae kaba don happy kaba dang yade bad ka kendo ka jingauria ka jimbam kuit ka jingku abrai ki jingtre basuniu bakato ka jingkangar kabalang jimmane bleitau kini kilong ki pop ki ba penbitar sla yau blei kini ki pop ki penbitar sla yau blei ladapi baik pai biang syaga shiti jongo Paulus bakuit sa Efesus kaba ar shipong yasngo ngilong kikun jong ka jimbitar sla ngilong kikun jong ka jimbitar sla kabamod ngako ban buha kama jambiya kana ka jinkali kaya ka jimmod jong ka jimbitar sla kaya ka jimmod jong ka jimbitar sla ubale ulong uba bitar sla persya yakikun kibale bamhok kibale pop kibale sniu kai ka jimmut jonga jimbi tarsna bentip snowtu yakane ka jimbi tarsna nidon kamban pai shaka sam kabasan
Sau bad san but san mem long ubele ubas ngoba yake jimbaman mel long ubele ubas ngoba yaka jimbaman mem sha yaka basiniu hakama jome kibakar keret kimslan hakama jome me ijili yakiribaman kai ka jinglong jongo bale jimbetar sla jongo bale kamut ubale snowba yake jimbaman hakama jongo yake kambaman hakama jongo u ijili yaki riubaman kabamut yano ukams kamutana lada u ijili lada snowba yake ribaman yano ukams kamutana opposite ribaman yake barikui yake ba lehok yake ba kiar naga jing seniu yake ba kiar naga jing auria yake ba kiar naga jing yai tanglang kumda ter ladang ipule naga kitab Exodus kaba katkindai shippo ter ninsanang yusno yaka jingya karanjong bele badu Moses yaro yautrai ko himen ko para hakene ke jingya karanjong bele badu Moses ninang yoi yake jingi kai kabayade ba ke jin betar slajong bele snap te utrai ula ong hawo Moses kile shakit paiba but the penku yaki minda kasni bad lashai pa back inside yala ke jain pong ubale umud ban pen pau yala de nangda ula ong kile shakit paiba kaya ka paiba kide ben penku yala de haba ubale umud ban pen pau yala de kaya ka ba ubulay ukuana ke paiba ke penkoid ke side ke jain ke penkoid yala de nangda ter utrayu laom pinbu ke pudia wo paiba baro saudong da ongartat hey pinde ban late kiu shavulum lane ban late to sharu jumu jaru ban late tayavulum un shayap Uni ulang ulum usinai hakaba ubele uwan pau bad ubele ula betta shaika dar habu Moses pideben te yakaput saudom kenamba omdoni veru batur shawune ulum namar ubele uba bitarsla uwan pau habu Moses yaro yautrai ko imen ko bara ombit mano ban katta ketiyawu yau deben lindem dake mau neben siap yau lada don ki beri ki bakela niat namar bakila turuma shawuni ulum bakui ki beri kim deben leit yarap ya kata ka metiap namar ya uro deben lindem mau nangda ter ombit mano lada de mrat ne uburi umbe benim yenda katuroi kalaput slam ken sa yawan kiu shavulum te ula ong hakipait ba longi bala kare hakas ni kabalai wadya jan bat kano ka kande minstep hakata kas ni balai ladon ki partat bat ki leni badullo barudan hal rutaulum bak jingsawa ka bajam janga turoi hadu bakipait ba baro ki bahaka jakadara kila kiu ubale shuaba one pau ula on pet kipait ba kideben penko yalade kimde ban khataya ki kimde kadu katau bale ula bu ya ka jingmaham hakamatu Moses bantu iyo krenya baro shawu minta ko himmen ko para pideben snavutu kaya ka jingmud janga jingbetar sla kalong Nilaban yoi nadu Genesis hadu kitab jimpan pau
Ngiyus ngo bolsin yakane ka jingkot ka jang ubale bakoy nga ubale ngalong bakoy nga ubale ulong bakoy tolong ki bakoy buna preng jong ngiyong kumno lada kelli kae ka jinglong ka bas ngawtan na do ubale ha ka jingim buna preng jompi kinna hado ki ramba kinong kumno kae ka jinglong ka ba pikams ngawtan na chapang ubale pi ongkum no ubele ulong ka jingid danyom day ubele ulong ka jingid ni baro ong henry ko himmen ko parang ideben skamutu ya baro sao santi liki kitab Torah Genesis nado Genesis hado Deuteronomy ki krentan shisin chapanga jingid jong ubele ba ubele ulong ka jingid haka gospel jong Matthew Lucas ne Markus nimju lappa ubelai ulang ka jengit hoy uyanis ulaong ubelai ulang ka jengit haga shiti jong uyanis laong ubelai ulang ka jengit tangkat sausi neye haka Bible baraka we niyoyi ubelai ulang ka jengit henre pala chispasin niyosno haka Bible ubelai ulang ubakoy ubelai ulang ubakoy Niyim haka juk kaba minda kiburu kim ken kordorsho ya ka jinkoy lada de kinna lada de ki kon samla lada de ki longone longopa kim ken kordorsho ya ka jinkoy baki koy ban yai tadrong haka no ka dor dak ba pinja buram yelade Kalam da ken kordor ya ka jingkuy ha ka jingim ka jongki pikele ya ki kon samla kae ka jing kordor jong ka jingkuy ha ka jingim jongki kim nang shuban batai kele ya ki longo pa kae ka jing kordor jong ka jingkuy ha ka jingim jompi hato ka jingkuy jompi kalong namarba pivan shaka ying mane shisin shita yo Hato ka jingko ay jampi ka pension tan haka ba pile ya ka dak din pa na Hato ka jingko ay jampi ka sakot tan haba pinang banduay malumala Hagano ka dor ko himman ko para ni ken kordor ya ka jingko haka jingim jongi haba uyanis bakoy haba don hakal daw linnang patmos Ula don marwe usnaw linga mensiyam haka jimpesa mensiyam haka jinduwai ubale ula wan pau hawu haka kitab basaw san terter ni usnaw ba ula yoyi ka benem bapli haka majongo nanda ula usnaw ya kasu bakur ya utrai Matius haka gospel jono kada sen sopo pra kekeren tolong ki bajanai kumba upa bening ulang bajanai minda ngembu hakama jompi ya kene ke jingkele kabang ngasait kele bongi jaka yepiru ngan kele namar bale nila shashitom minda kasni minda ro pisashitom pisaban snapi yanga Badon apa yang jombi berperkat uni upadarun keren katno slam pidang syashitom henry ngako ban keli kawe ke jingkeli pibaro pilon ki bapai ki konjom sa school bad ni kemelandi ki konjom ikin pas ya ki exam badon ki konjom bi kerekod tambah yo pass mark katno ke pass mark jong ki konjom bi Kadno ke pas mark jong ikon jom bi ban pas kelas. Laipo mark. Don bon ikon jong iki pule tang ban yo laipo mark. Bandu pas ya ke kelas. Mindangan kele yapi. Kadno ke pas mark jong ke beneng. Kadno pide ban yo pas mark ban poisha beneng. Lai pusan saupo
Henry po first class mark, Prapo mark, star mark. Kadna mark pide banyo ban poi shabaneng. Lada uji subu yaki exam man ka por ubulay ubu exam hakamajongi. Bad haka progress report kabangi kod bayin hanggola pendrum yaka marjongi haka kod bayin kabala kod kli ne kod bayin jongi beriu kadno ka pasmar kaba ubulay ubu kadno grace mark pila banyo pikwa grace mark na ubulay kadno ka pasmar kidon ginongi kay bastard hangne kadna mark pinay ban pas ban rong siya baneng kadna mark pikwa ban yoy ayaw kun jombi ban pas ban poy siya baneng kadno pitrang ban yo kadno mark komdon ba jubab namar pisno tula da jubab pihaban im hakata kadur shispa haka shispa nama haka kitab jin pen pao kabar powe ladang ambakar po ter lapto kumno om don jaka yaki bangkoy habenen sumutur pilam batray sitom pitre ramba balang pila tray nonggit kamjong kabalang pila tray Islam pim jupap jingeseng pim jupap mas bakoy pim jupap sakramen jim blapop pim jupap ya ka jing duwai yung kasem hato pila ban yoshis pa mark lada hiyar shipoen na ka shis pa mark hato pila ban rung shabane Kindai point kindai pilayo hatopin rung shabaneng omdon jaka habaneng nagabenda kibamkoy omdon jaka nagabenda kibamkoy nagabagada ubitarsla nagabenda kikon kibang hakapop day namarka kadaw Buna pedang jengingis ngauhun ladang yo pramar utau bayo pramar pun peit ya utau balayo hinrimar pite pimbam hot barar mo kilang kaju pipidon pramar tenende ne pidon maximum saupomar utau bodon saupomar uibe ya utau bodon laiposan pion pite piduna mano balong hok utau bayo saupo ne sao laipusan ne laipo ne arpo pra mano balong hok hang ni baro arngut kilong kaju namar pindon shispate kalam shispa kumno pindrung shabeneng namar ba pilawan hakas ni todim bakui pilaya lendi dimbana pila duwai pila dem kosi pila charging it pinsa yo shispa margas ni nanda ap hajar arpo nagaminda gas ni todim bakui man plapo pinyo shispa mark ko himmen ko para shispa haka shispa kabamut katnongud na padang jompi laban rung kintup yana ngamdon hok kabamut ya ka jingim kabangi immenda kamlong ye nisno hok ya la de dani omde kai ka jimpanim tang namar bangila yo baptisma tang namar bangila yo pedian communion beningkom tang namar bangila plopop tang namar bangil lek jingeseng ngan yo benay bakala shibun banyo ya kabeneng ngidon kam banyo jingku na ubale hagane ka juk kabamenda ngadon ka jing sosi habang ngapai sa kamon sa kadiang ngayoy tangka jingyay tanglang jong giberyo don bon giberyo ki ibay ni kabalang
Don bon gibri ki kantal buram ye kabalang. Don bon gi konjangi ki jalendi. Menen gasmi ngadang keren. Hamal laki ingasen kini ki pa kilong marwe menda. Kini ki pa kilong marwe menda. Namar kadon ke triangle haki ingasen. Kikun baro kidon hakawe keliang. Ya kaba kikun gile kini ki pa kimtip. Ya ki himmen para kilong kidon hakawe keliang. Lada ke kong ka bakara ki para ki kersan ye ka. Lada ubaba udang lesmio ye ki para kinde baro kidon hageliang jongo. Kim judon mano balai te tu ime ipa pe kong kayai bakara. Ki kersan lang triangle. Kikini ki pa bapli kim patipe ye. Hangno ki ja ki konjong ki porme. Kikini ki pa kim dip hangno ki kon gile. Bad no ki le. Katnong mo kikini ki pa basyong hang ne pila banong ki konjong nga kilong tips ni. Hadu katno pitip siya pang ki konjong pi. Kani kadai ka jingma jong ka juk. Ka jingma jong ka juk. Triangle versus triangle. Nangda ki paralo ki don kawe ka triangle. Ki himmen ki para ka don kawe ka triangle. Ki kini ki pa ki don ha kawe pat ka triangle. Tendeng don ki ingasen ki kun kimtip ya ka jinglong jong upa jinglong jong ka kami. Ko himmen ko para nidangin ha ka jingma. Buona padang jong ingis no hon. Banon bangi don bun murtikun. Henry yakita ki bun murtikun ki don ha ka liang jompi ne kilang persaya pi. Kani kadai ka jingma jong kane ka juk. Piperkat ya ki kon jompi baro kilong ki balulu. Piperkat bakalam. Kadon ka jingma hakama jongi pi ki kimi kipa. Lada pinang bang perking ya ki kon jompi. Kabit jimpit tars la jongo bele. Kansa wan hiar halo jongi. Nama ubele ulang ubakuid. Ubele ulang ubakuid. Ngide ban kinjo ya ka jingkoy jongo bele. Lada ngim kenjo ya ka jingkoy jongo bele. Ni baro ni yap. Dam ni yap do ha ka jingim jongi. Kalam da kenjo ya ka beneng. Ni manusnem ni on ujisu ula shashitom naka benda jogi ban penin yangi naka pap Henry kat nong mut napadeng jongi batray shitom ban kijit yaka jinga ye jongo bale haka jingim ka jongi nang dan yong ngelong Kristan kikon jonga kila yo baptisma ya kikon ke bala yo baptisma ya kikam ke bale kilong persya ya ka jingi ka jongo bale jingkoy ka jongo bale ka bijim bitars la jongo bale kan sawan hiar namar ubele wong ngambit yano bantur daka jinbam kuy jingle sniu jingle bam hot sha uta ulum bakuid shispa haka shispa kane kalong ka ain jongo bale kane kalong ka jimbut jong ka jimpenim jongo bale kadnongod ni traishitom nagabenda kane ka jingkuy Bonsing day na markata ngimpati omadi akane ka jingko ka jongo bale ngipetchingay na ubale yake bale yomadi ubale yake ba yomadi ka jingko jongo bale kinam laban yan satya hakama kaburam jongo bale uisa ya nong ya tulopa ula haka kitab jongo haka linnang kabasan ula on Shippo lajan long kindai shippo te leki jing kordit yapi kiba krain ban kale ya ka ki administer kordit yapi kiba sham kordit yapi kiba no baga jimbrai kunda ter uju yisaya haba ulayoi ya ubale markama haba ulayusno ya ka jing rawai jongi sarap bakui ula on kordit yana Kordit yana nama na yang saki na yoi yaki kamajanga kila yoi yakaburam jongo bale
kila yoya kaburam jongo bale ula yoya kaburam jongo bale ula ang kordi tianga ngayang bangalang uberiyo uba jakali akirim yang sendu bangat sarengka bakiberiyo daki drum yang sendur bajakaliya kordi tianga badu bale ula penkui diabu ko himmen ko para benda ngim juang ngi kordi tianga ngi baro ngi kren saro de na baharba ngim patio mahadia ke jingkui jongo bale ngim snow babe ban lepop namar ngim patio mahadia ke jingkui jongo bale ngi lebe ne kiwai namar ngim patio ma jingkui jongo bale ngi pap jinga sen kabamon namar ngim patio ma jingkui jongo bale ngim lele nada ngim late mas bakodro namar ngim padyom ma yaka jingko jongo balai o Petrus haba ujisu la tur shagrinkao jonga duriao Galilia ula kaliyaki hato pilanad dokaya ye o Petrus won baroshimi ngala traisitam henreng ngim padyo ye ujisu la tab bread no sa shasin yaka jar ula bread badulang ngad yaka doka babon bad un peiti au Jesu ula yo yaka kamacho mo Jesu badu Petrus won cooking rod ino yanga korbit yanga ngalong nang pop habau Petrus ula yo yaka kamacho mo bale ya u Jesu won korbit yanga ngalong nang pop mano baong bangalong nong pop tang kito ki bayom madu Jesu kito ki bam padyom madu Jesu nom penim kiyo ngalabiang ngasno biang ladang amleit yemene rukam lele ladang ngaleit mas rukam lele ngasno biang ke ngaleit tengkat ke ngaleit itoding bakut ke ngasno biang Henry, shisin ngestang benyomad ya ke jingit ke jongo bale ya ke jingkui jongo Jesu shisin bangestang benyoi ya ke kemat jongo Jesu niong korditi anga ladana pepsesni ngansa jod tiau ha ke jingim ladangam lake mas ngansa dudam ha ke jingim jonga ngapenjod ya ke jingim jonga ngapenjod ya ke mensiam jonga kibru kiba pempet pinbab jingya seng kiba pinbab ya mas bakuit kiba pinbab ya ka sakramen jimpen ya sukilong kiba mbat ya madu Jesu nong penim jongi ladang ya mad ngimlaban syong kumne rulong kumdorulong kane kadeka jinglong men siam jongi ko himmen ko para hakane kasngi ni alum lang banrake yakane kasngi kabakar pangga jongu Jesu nginang raikut hakamen siam jongi kotrai ngalas ngautu ngala fail kelas ngamdon hok bandung syabaneng ngamdon mark namar ngalahiar minda ngakwa ban traisitom ban pas baro shinjingim jonga nganaiti nagabenda jome kapre pia lagi kemacambi peit pia lagi jingim jambi ya ke jingduna jambi hato ke jimbe tarsla jongu bele kan wanhyar halo jongi hato ngilong ki kun jong ke jimbe tarsla hadukatno ni idi au Jesu hadukatno ni idi ke jingkui na ke jingim jongi kum nerulong kum dorulong henry Jesu wong tangkum ne beit tangkane ke lendi beit pin sapoi syabane ko Jesu karku yangi pen slay yangi pen gandang yangi bangil long ki kun ke bakui naga benta kaburom jame pelai ludingi naki pop baro naki jingsun yo baro bangin dop stang tumai dakane kasngi kabakar pang kabakuit hakabamela syayap naga benta jame Enyaro utrai Jesu Christ